Amen, amen bangcwele. Asithandaze. Nkosi uNkulunkulu vula emehlo ethu, wende inhliziyo tethu tome dilambele wena. Kuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke livi lakho naliwa liwele enhliziyweni letilungele uNkulunkulu kuligcina. Udunyiswe kwaJato wena Kristu ngokunaphakade. Amen. Bazalwane si chapter 23 kuMatthew. Maybe to start with siqale ngekufunda eMahubo 32 neMahubo 33. Saze safunda the book of the prophet Isaiah chapter 6 verse 1 to 13. Sagcina ke ngeGospel of Matthew chapter 23 verse 1 to 12. Lapha itolo ngigcine ngithi Jesu sowuqedile ngalaba Farisi ngebaSadusi ngemaHerodi nabo bonke lama authorities etenkolo. Ngase ngithi Jesu utawugijima nyalo etinhloko tabo sekaya ngaphaya kule multitude sekaya kuletikhumbi tebantu sayokhulumisana nema-groups ebantu ngoba sowuqedile ngabo nakaqeda Jesu kubaphendula nakubeka abaphendula khona itolo besothi bantu bathi noma ngubani Mesiya baphendula ke ngendlela abaphendula ukuthi indodana yaDavide. Jesu abaqondisa ngamaHubo 110 ukuthi bekasho ukuthini iDavide nakathi inkosi yathi enkosini yami. Usho inkosi uDavide wathi enkosini yami. Kwabonakala ukuthi noma beba understand that part of a human part, but they denied the divinity part lokuNkulunkulu bakhe Jesu base bayaflathela bayahamba bantu bamangala. Namuhla ke simbona Jesu lapha ukuthi Jesu wakhuluma etiqunjini tebantu nakubafundi bakhe wathi dati temthetho nebaFarisi bahlethe esihlalweni saMose bafundisa umthetho waMose. Ukhuluma Jesu lamagama ukuthi ukhuluma kubantu sebahambile ebaFarisi bajoyina leli qembu manje laletikumbi lebethi lapha tilandzela Jesu. Uthi Jesu labaFarisi kanye baFarisi netati temthetho tihleti la etihlalweni taMose. And Jesu ukhuluma manje sowuqondana ngqo nabo. Singathi this part of the chapter is a very dangerous chapter in the Gospel of Matthew. La khona sibona bomaye was to the scribes and the Pharisees. Maye kuma scribes nakubabhali nakubo baFarisi. Jesu ngathi sowehle ngemandla wehlela kubo wabatshengisa ukuthi noma benda letinto babobani kodwa nake kunento Jesu lenye langafuni ukuthi ilahleke kalula etingondweni tethu. Kumbe weqala nje umuntu aqale athi Jesu uveta lenye ingoni la yebaFarisi. Le baFarisi nakabachaza William Buckley ubachaza ukuthi bebahlukene kayi7 kodwa na the 6 types of the Pharisees were the bad one, only one was the good one. So kwakukhona lama-Pharisees bebabitwa ukuthiwa ngema-shoulder Pharisees. Labantu bebahamba bathwele tento tabo letinhle nekulunga kwabo lapha emahlombe kwekuthi bona bentene bona babobani bentane bakuthwala emahlombe tinto letinhle labatendako. Kubese bakhona wait a bit Pharisees luhlobo lolunye lolu lwebaFarisi lohlobo lwaluthi noma bekhona lokuhle lefanele ngabe uyakwenta kodwa na ake eme kancane abuye ukuthi bakhona labathongibona nasengiqale kwenta lokho lohlobo lolo lwabaFarisi ngithola ukuthi lukhona nanamuhla khona labathongibona nesengenta lokho ngama ke athola isizathu sekwenta so that atothola inhlonipho.
kubese kuba nalolunye uhlobo lwabaFarisi lwalubitwa kuthiwa the bruised or bleeding Pharisees, and nohlobo lolwabantu lwabaFarisi lolwaluthina luhambe emgwaqweni lalutodibana nemuntu wesifazane, a female, luvele lubukele lukandeze lishayisa tigodo lushayisa tihlahla, ahlala nomuntu opha la mtimbeni wakhe ngoba azama bungcwele ukuthi akungathiwa ubuke nje umuntu wesifazane. Mina njalo ngumFarisi angimbuki umuntu wesifazane agcine athi limali. Kubese bakhona lolunye luhlobo lwabaFarisi lwalubitwa kuthiwa i-halfback Pharisees, halfback Pharisees. Lolo hlobo lolo lwaluhamba lubhekisa inhloko phansi, lwaluhamba nelikhaya lephansi ngalunyawo, kubonakala ukuthi lo muntu uholi, inhloko ibheke phansi, unyawo luphakama kancane. Kwakungolunye nje luhlobo lwabaFarisi lolo lwalutikhomba ungathi luthobekile. Kubese bakhona lolunye luhlobo lwabaFarisi kuthiwa i-always counting Pharisees, and lolu hlobo lolu lwalunohlobo lokuthi lubala ukuthi ngento ukuthi yenkulunkulu. Uma ngabe-ke ungakenteli lokho, mina sengikhokhile kweshumi, ngabahambela labagulako, ngabapha labalambile, ngathandaza kangaki. Mina-ke ngithi if you are God, now kube ngazithi uNkulunkulu uyam'owa kufuna ukuthi akubhadalele lokhu yena wentele into leto, the always counting type of a Pharisee. Kubese bakhona uhlobo lwaka number 6, the fearful Pharisee. This fearful Pharisee kwawulolunye hlobo lwalukhonta ngakwesaba sihogo, lesaba nje ukuthi uNkulunkulu utangipanisha, nangingakenti lo uNkulunkulu utangijezisa, nangingakabingeleli uNkulunkulu utangijezisa, nangingakathandazi uNkulunkulu utangijezisa. Lo hlobo lolo ngu-the fearful Pharisee. Kubese kuba-ke nalo hlobo lwekugcina, the God-fearing Pharisee. Lo hlobo lolo lwabaFarisi lwalwesaba uNkulunkulu, lumkhonta ngendlela lengiyo. Kwakungulokuphela-ke hlobo lwabaFarisi lelalukhonta ngenhlitiyo, lente indoda uNkulunkulu lutente ngenhlitiyo levumayo. So-ke uthi Jesu noma angathi khakhi tonke leti hlobo Jesu njengaloku enter William Butler, but uthi Jesu labantu bahleli esihlalweni semthetho waMose, bahleli in the ordained city. Ngaleso sizathu leso kulaleleni nalabakushoyo, nikuhloniphe nikwente ngoba kusuka kulesihlalo. Ngalamanye amagama uthi uNkulunkulu, even if these people are compromising, even if these people banetinto letinengi letifika la khona uthi wena ungathi umfundisi wani lo muntu lo, ungathi ulikholwa lani lento, kodwa ngoba lo muntu uhleli lesihlalo saMose, uthi Jesu mhlonipheni. Jesu usipita athi bafundisi bethu kulesi sikhathi sibahloniphe noma singekho sizathu sokubahlonipha ngenxa yetento tabo, kodwa sihloniphe sihlalo labahleli kuso kuze ukuthi kungatheleleki lifa laNkulunkulu. Ngoba uma ngabe songasamhloniphi lo mfundisi, automatically nalelifa laNkulunkulu lekalikhulumako ngeke usalilalela. Uthi-ke Jesu, there is a danger there. Kuthi wena uthi wethelela nomfundisi, kanti nomfundisi uhlela esihlalweni saMose ethelela nje enta tonke letinto latentako, kodwa usesihlalweni saMose. Uthi-ke Jesu, bahlonipheni ngoba bahleli esihlalweni saMose, bahlonipheni ngoba baphethe ifa laNkulunkulu. Uyendlula lapha ukhuluma namanye amagama Jesu laka uthintako umoya wami ngalo hlobo lwebantu. Uthi lo hlobo lolu lwebantu uluqonda ngo kuverse 4. Uthi Jesu babopha imithwalo lesinzayo bayibeke emahlombe alabanye abantu, kepha bona abafuni uyifukula ngisho nangemuno wabo. Uthi Jesu, these people baphethe indaba yemithwalo bayiletha ethi walabanye abantu, noma kunjalo babeka imithwalo ematima ethi kwenu bahlonipheni lokhu abakusho kwenteni, kodwa ningenti njengoba bona benda. Lapha Jesu
uthi baFarisi nawufunda Matthew chapter 11 verse 30 if I'm not mistaken. Jesu uyaveta ukuthi asilahleni kuye yonke imithwalo yethu. Yes, Matthew chapter 11 verse 30 uthi laphonselani kimi yonke imithwalo yethu. Kodwa la sithola loluhlobo lwabaFarisi lokubeka imithwalo. Jesus is a burden remover, whereas the Pharisees are the burden imposer etimpilweni tethu. Uyabona kunebantu laphetha kukholwa kube lukhuni, kube ungathi kukholwa imithetho, kukholwa ebuhambo kugcina imihambo yebandla, kukholwa kanti kukholwa kwenta livi laNkulunkulu. Umuntu uthi kanje sosesogwele ngendlela lokukholwa lesekugigelwe ngayo ngale mitheshwanyana leminene. Uthi ke Jesu kuqapheleni lokho ngoba babopha imithwalo lemikhulu bayibeke emahlombe ebantu. Nina lenganikwayisa wona kwekuthi lapha kushoko kwentene uthi bathanza netitulo. Oh, maybe ngikale la uthi konke lapha kwentabo kwekuthi veta kubantu ngobe la ethi inhloko tabo sebanzise emabhande lana tikhehle temabhokisanyana lana emavesi embhalo bese belula tivakaza temishifa yabo. Ngafishane nje kusho ukuthi lokwandisa basho ukuthi thina sinemibhalo sinemavesi lamanene. Lokusho ukuthi na ufuna imibhalo kodwa it was something yoba pompous yokuthi veta kubantu. Uthi ke Jesu kodwa ke lokho nanoko bebangatendeli nje kwakubuya ku Old Testament bakuthatha encwadini ya Deuteronomy kwekuthi kufanele umpristi agqoke kanjani, but bona bese kungasesilogqoka umpristi bese kukwekuthi veta. Siyabona la khona umpostoli Peter uke wakhuta uthi asenime kwethwesa labantu imithwalo lematima lenabo khokho bethu lelijoka labehlula masifunda incwadi ya Acts chapter 15 verse 30. So noma ningafaka inkumbi emavesi lamanene angeke asite umuntu. Lokuthi awusite kwekuthi nine nente loku live laNkulunkulu lelithi kwentene. So ke Jesu usibitela ekuthenini sente umbhalo kuhle kuthatha lokubhaliwe kuDeuteronomy chapter 11 verse 18, Numbers chapter 15 verse 38 to 40. Kuhle lokho kodwa are you practicing? Niyakwenda na lokushuwo kule mibhalo. Uthi bathanza titulo letisembili emathilini netitulo titulo letisembili emasinagogweni. Nabafika etindzaweni bafuna ukubonakala, bafuna kuhlonishwa. Kuhle kunikwa titulo letisembili kodwa atingangeni ngekhathi enhlitweni kwakunaba kususa kule situlo so uyaduba wena so uyaphuma uyahamba sekunjani. Daba kunikile isitulo lesembili is okay kodwa asifaka letikhundla naletinto lathi enhlitweni tethu in such a way ukuthi sikhande kukhonta uNkulunkulu sekumathini. Jesu uyaqhubeka la. The very interesting part lokunye kumbe ngiyakushiya verse 8. Kepha ningabopitwa bathanda nekubingelelwa nenhlonipho emakethe bantu bababite ngokuthi mfundisi. Kepha ningabopitwa umuntu ukuthi mfundisi ngoba nonke nibazalwane munye umfundisi wenu. Lana ke ngilenye ke manje inxakanxakana lebese ibakhona ukuthi bantu sebavela hayi kwathi Jesu asingabithi umuntu emhlabeni ngekuthi mfundisi ngoba munye umfundisi wenu ngilosezulwini. Yebo liqiniso lelo, umfundisi wethu munye nguJesu. Kodwa na ke angisho lokuthi Jesu yena ngekwakhe asese lapha emhlabeni bekapitwa ngokuthi umfundisi is a rabbi. Mawufunda Matthew chapter 26 verse 25 na chapter 26 verse 49 uphinde futhi funda John chapter
1 verse 38 na chapter 3 verse 26 Jesu bekabitwa ngarabi. Apostle Paul yena luqobo lwakhe bekatibita ngokuthi ungibabe njengalokho athi ningabobitwa ngumuntu ngokuthi nibobabe. Apostle Paul kuyavela lapha ku 1 Corinthians chapter 4 verse 15 na ku Philippians chapter 2 verse 22 kuphinde futhi Apostle Paul bekabapita labanye abaKristu ukuthi babantwa bakhe kutshengisa ukuthi ungibabe noma ungibone. Nasifunda incwadi yaGalatians chapter 4 verse 19 Apostle Paul yena utipita ukuthi ungithishela ungumfundisi. Masifunda incwadi ya 1 Timothy chapter 2 verse 7 na 2 Timothy chapter 1 verse 11 utipita nemfundisi Apostle Paul. So now ngiletinye ngathi ukuthi masifunda leBhayibheli asifunde kwekuthi singafundeli kuyoshaya abantu kuthi wathi Jesu ngakwendi lokho mase sifika la hours Jesu ukhuluma ngale inclination ukhuluma ngalokuthanda ukhuluma ngalokunamathela etikundleni kangangoba nasethiwayo term of office has elapsed sesiphelile salezo sikhweshela endzaweni noma ubona ukuthi lo msebenzi awukhona lala unikwa khona lo msebenzi bese wena uyonkonkoshela ngenkani ukuthi ufuna ukuqhubeka wende lo msebenzi. Angiphethe ngalamagama lathi kodwa lo mkhulu kunani nonke kufanele abe sikhondisele ngoba wonke umuntu lothi phakamisa uyawuthotshiswa nalothi thobayo uyawuphakanyiswa. Yes, lapha Jesu ukhuluma ukuthi lo mkhulu ubonakala ngani? Ubonakala ngeservice lesimnika yona. Abonakala ngeona lesimnika yona ukuthi mkhulu ke lo. Uthi Jesu vice versa. Wena lo mkhulu give service to the people and you honor to the people. The many people you serve, the many people you honor, then it means wena mkhulu. Lokho wena uyanyamalala kube kubonakale ngekwe order yasemhlabeni ingathi bakhulu lalabanye abantu wena umncane. Athi ke Jesu aphethe ngamagama athi lothi phakamisako uyawuthotshiswa lothi thobako uyawuphakanyiswa. Lokusho ukuthi esikhathini lesinyenti kufanele ukuthi sihlale silapha phansi. Lesi isikhathi sitaba phansi lamhlabeni singabona umuntu kuze kufike ilanga lokufa kubonakale ngale ukuthi lo muntu bekamkhulu. Lesi isikhathi sitehlise sibe bancane lamhlabeni kuthi nakufika ilanga elithithe lesiphakanyiswa ukuthi hawu kanalona uNkulunkulu unesikhathi nendlela yakhe yokuphakamisa abantu bakhe. Siyabonga ke kakhulu bazalwane kulomzuzu lona kwethi sihlanganyele sikhonta uNkulunkulu ngalendlela. Siyathandaza ukuthi mlona loyo namuhla ntambama aseke kube mlona loyo afune kubamkhulu ngoba ukuthi aseve labanye sekusenza manje kwentiwe amabhodo enyalo kwentiwa yini lona loyo akakathi nje noma mphuthi noma ngisisi noma ngibabe athi ngifuna kuba mkhulu namhlala khaya mina abonakale awasha teacher athi buyisa kade helisa kade aphakela intane bese kuyabonakala ukuthi lo mkhulu ngulona lo servayo lo mkhulu ngulona lo honorisha labanye. Let us pray. Babelona ungile entsambama sikunika kudumo. Siyabonga na inkonzo lozo siphe yona. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke sosiyalile. Babe wethu lo muhle. We are in this very dangerous chapter of the book of Matthew's Gospel. And it's very dangerous because Jesus is facing the reality. Kwekuthi bafarisi bahleli kuletihlalo kodwa abendi njengalokufanelekile. We are in the danger kwethu ngoba sibuye indlela labenta ngayo sibese sithi angeke size sikwende nalolu labakushoko kanti sesikudanger kwekuthi ngoba uthi asikwende labakushoko kodwa singendi njengabo ngoba babopha imitholo emikhulu bayibeke emahlombe alabanye. Oh my God and my Father, thatha Nkosi ludumo lungelwakho
nakulesikhathi wendele nje buhle nophayiso lekhathini sakho ligama Jesu manje naphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace. And the peace of God that passes beyond all understanding will keep our minds and our hearts in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Be blessed, Bantwana basekhaya, and do share the message of God. Amen and amen. Babylon ngcwele sesibongile. Sibonga na umusa Nkosi wekusiqoqa